Grujić, a vi gledate specijalnu emisiju o ekološkim problemima savremenog društva. Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ime potiče od grčkih reči oikos, što znači dom ili domaćinstvo, i logos, što znači nauka. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemački biolog Ernest Haeckel 1866. godine. U laičkoj javnosti se ovaj termin često koristi kao sinonim za pojam zaštite životne sredine, što nije ispravno jer je zaštita životne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija. Čovečanstvo je danas suočeno sa mnoštvom egzistencijalnih kriza, među kojima ekološka kriza zauzima posebno mesto. Do sada čovjek nije bio u stanju da stvori jedan idealan sistem civilizacije i da izbegne krizna stanja tog sistema. Ekološka svest predstavlja neophodnu osnovu daljeg održivog razvoja zaštite životne sredine. Zajedno sa znanjima i veštinama obezbeđuje osnovu za pomeranje u veće sisteme, šire ciljeve i sofisticiranije razumevanje uzroka, veza i posljedica koji vladaju u životnoj sredini. Zaštita i unapređenje čovekove sredine značajan je globalni problem savremenog društva. Njegovo rešavanje inicira između ostalog i pronalazak načina za racionalno i kompleksno korišćenje prirodnih resursa, te načina za vođenje aktivne demografske politike i razvoja. Ekološki problemi su brojni i objektivno teški za rešavanje. Svake godine iščezne blizu 40.000 vrsta, 34.000 biljnih vrsta i 5.200 životinjskih vrsta širom sveta su pred izumiranjem, a mnogo hiljada njih izumre pre nego što budu uvrštene u spisak ugroženih. Sa njima nestaje i mogućnost njihove upotrebe u medicini i nauci koja bi mogla pomoći čovečanstvu u smanjivanju gladi i pronalaženju lekova za razne bolesti. Tekuća globalna brzina izumiranja eksponencijalno je veća od praistorijske brzine izumiranja dinosaurusa. Mnogi biolozi veruju da smo usled najveće epizode izumiranja od nestanka dinosaurusa pre 65 miliona godina, isključivo zaslugom čovekovog odnosa prema prirodi i sebi samome. Naučnici su izračunali da će, ako se nastavi sadašnji trend izumiranja, do kraja 21. veka nestati oko 50% biološke raznovrsnosti. Njenim smanjivanjem na globalnom nivou cela planeta postaje sve ugroženija kako za biljni i životinjski svet, tako i za čoveka. Nešto više o ekološkoj krizi reći će nam Jelena Grujić, koja nam se javlja iz Despotovca. Jelena, da li se čujemo? Da, Nemanja, čujemo se. Ja ću vam pričati o ekološkoj krizi. Neki od uzroka ekološke krize to su sledeći. Znači, uništavanje staništa raznim ljudskim delatnostima. Dolazi do promene ekoloških uslova u staništima, što za posledicu ima nestanak biljne i životinjske vrste. Sledeća je fragmentacija prirodnih staništa, znači izgradnjom puteva, naselja i slično dolazi do izolovanja pojedinih oblasti i vrlo brzo dolazi do njihovog izumiranja. Intenzivna poljoprivreda i šumarstvo, to je sledeća stavka koja je vrlo uticajna, znači stvaranje monokulture nastaju dugotrajne promene, a intenzivno korišćenje pesticida dovodi do njihovog akumuliranja organizma. Prekomerno iskorišćavanje prirodnih resursa, tu spadaju lov, ribolov, sakupljanje lekovitog bilja, gljiva i ostalo. Zagađivanje vode, vazduha i tla dovodi do ekološke krize i danas je najzastupljenije ovo zagađenje. Nekontrolisana seča šume i demografska ekspanzija stanovništva i mnogo drugo. Jelena, da li možeš da nam kažeš nešto o zagađivanju vazduha? Zagađivanje vazduha podrazumeva prisustvo hemikalija, čestica ili bioloških materijala koji nanose štetu ili uzrokuju nelagodnost kod čoveka i drugih živih bića. Uzroci, pa do zagađenja vazduha dolazi kada se gasovi i mikroskopske čestice, čađi i prašine oslobode u zemljenu atmosferu,
ponekad ove čestice mogu dospeti u atmosferu prirodnim putem, na primjer oslobađanjem usled vulkanskih erupcija i prirodnih požara. Usled saobraćaj i industrija su osnovni izvori zagađenja vazduha. Tokom sagorevanja raznih oblika goriva u motorima ili fabrikama ispušta se velika količina štetnih materija kao što su ugljen dioksid, ugljen monoksid, sumpor dioksid, oksidi azota, pepeo i čađ koji su vrlo štetni po organizmu. Sledeće o čemu ću pričati to su kisele kiše. Kisele kiše uništavaju šume kao i kada jednom dospaju u atmosferu, gasovi oslobođeni tokom sagorevanja fosilnih goriva stupaju različite hemijske reakcije, pri čemu nastaju mnoga opasna jedinjenja, kako su sumporne, azotne kiseline, od kojih nastaju prave kisele kiše i koje padaju na zemlju. Kada jednom padnu na zemlju, one ulaze u ciklus kruženja vode i one ulaze u reke i jezera, izazivaju pomor riba i drugih životinja. Zbog toga što hemijske zagađivači vazdušnog strujama lako dospevaju i sjednu na drugi kraj kontinenta, kisele kiše danas predstavljaju veliki svetski problem. Nauci su čak pronašli tragove sagorevanja iz automobila čak na ledu Antarktika. Reci mi, da li je nešto učinjeno povodom ekoloških zagađenja? Aleksandar Nođi. Po pitanju ekoloških zagađenja, naš grad je dosta toga učinio, od propagandnih materijala do majica, koje je Kancelarija za mlade ištampala. Učestvovali smo u brojnim akcijama, očistimo Srbiju i trudimo se da zagađenje smanjimo na minimum. Reci nam samo još nešto o zagađenju vode. Također što je naš grad učinio po pitanju zagađenja možemo vidjeti na osnovu radova otpadnih voda. Nešto ćemo bliže reći o vodi. Voda je životna sredina u kojoj je nastao život, bez čiste i zdrave vode nema života. Većina reka, naročito u razvijenim zemljama, postale su kanali otpadnih voda. Uznemiravajući podatak je da se u moru i okeanu godišnje ispusti oko 6 miliona tona nafte i njenih derivata, 200.000 tona olovnih spojeva i 5.000 tona žive. I drugo. Ispričat ću vam jedan primer zagađenja životne sredine iz Japana. Na osnovu otpadnih voda iz fabrika i industrija izazvan je pomor riba u izvoru. Da je stepen zagađenja bio nešto manji, riblje meso bi se našlo na trpezi čoveka izazvalo bi trovanje organizma. Cilj je da se pokaže da je ciklus kruženja vrlo opasan po život ljudi. Hvala ti, Jelena. Bila je to Jelena Grujić, naš reporter iz Despotovca. A o ozonskom omotaču pričat će nam Aleksandra Aleksić. Aleksandra, da li se čujemo? Čujemo se, Nemanja. Neobičajeno dugo zadržavanje talasa hladnoće u nekim slojevima zemljine atmosfere izazvalo je razaranje čak 80% ozonskog omotača. Da bi se omotač vratio u pređašnje stanje, bit će potrebno najmanje pola veka, procenjuju stručnjaci. Tim naučnika je naveo i da je nemoguće predvideti da li će do sličnih oštećenja ponovo doći. Štetni uticaj pojedinih jedinjenja najpre je registrovan na Antarktiku, u kojem svake zime dolazi do ozbiljnijeg oštećenja ozonskog omotača. Veličina i položaj ozonske rupe menja se s vremena na vreme, zavisno od kretanja hladnih talasa prema jugu ili severu. Usled prevelike upotrebe freona, to jest hemikalija koje su se ranije koristile kao potisni gas, na primjer u dezodorancima i lakovima za kosu, ili kao rashladni materijali frižiderima i kriznim uređajima. Halona također upotrebljava se kao sredstvo za gašenje požara. Danas dolazi do oslobađanja ovih gasova u atmosferu. Kada se nađu u visokim slojevima, izazivaju oštećenja ozonskog omotača, odnosno razlaganja na obične molekule kiseonika. Usled slabijeg efekta otempiranja to dovodi do jačeg sunčevog ultradubičastog zračenja. Ultradubičasto zračenje nepovoljno deluje na kompletan živi svijet na zemlji i na biljke i na životinje, može dovesti do raka kože i može izazvati druge zdravstvene probleme. Globalno zagrevanje je trenutno vrlo aktualna tema. Da li možeš da nam kažeš nešto više o tome i o efektu staklene bašte?
Efekat staklene bašte nastaje zbog toga što zemlja i molekule u atmosferi apsorbuju sunčevu toplotu. Toplota koja stiže sa sunca pada na zemlju, odatle se odbija i najvećim dijelom odlazi daleko od zemlje. Ali tako je bilo nekad. Međutim, aktivnosti ljudi ostavljaju velike ožiljke na našoj planeti. Korišćenjem sve većeg broja različitih hemijskih jedinjenja u svakodnevnom životu ljudi su promenili sastav gasova u atmosferi naše planete. Ova promjena hemijskog sastava atmosfere dovela je do toga da umjesto da propušta toplotu odbijenu sa površine, atmosfera počne da zadržava odbijenu toplotu. Na ovaj način se cijela atmosfera sve više zagreva. Mnogi naučnici su zabrinuti i smatraju da efekat staklene bašte može dovesti do globalnog zagrevanja koje bi imalo katastrofalne posljedice za život na planeti. Analize su pokazale da je od 1800. godine prosječna temperatura porasla za 0,7 stepeni. Mnogima može izgledati nerealno da će biti nečeg lošeg u tome što će na planeti biti malo toplije, međutim, porast temperature bi mnogo uticao na uslove života na našoj planeti, a možda bi čak doveo do toga da život ljudi na planeti više ne bude moguć. Sa povećanjem temperature tropske oblasti bi počele da se šire od ekvatora, klima bi se totalno promenila. Za promjenu klime sledila bi promjena flore i faune svih krajeva na planeti. Došlo bi do velikih poremećaja u lancima ishrane. Hrane bi bilo sve manje, a vode sve više. Led u polarnim oblastima bi počeo da se topi, a bilo bi mnogo više padavina. Topljenje lednika bi dovelo do podizanja nivoa svetskog mora i to možda čak i za nekoliko metara, a to ne znači da bi se samo morske obale podigle, već bi porasli reke i jezera. Ovo bi dovelo do plavljenja područja na kojima živi oko 1/3 ukupnog stanovništva. Ovo nije ni malo lep scenarij, ali ako ljudi budu mislili da se ovo ne može desiti i ne počne intenzivno da rade na smanjenju zagađenja, posljedice globalnog zagrevanja mogu postati veoma bitan faktor u našim životima. Smatra se da najviše posljedica na globalno zagrevanje imaju ugljen dioksid i smatra se da ovaj gas učestvuje sa oko 50 do 55% globalnog zagrevanja. Osnovni razlog povećanja koncentracije ovog gasa u atmosferi je sve veće korišćenje fosilnih goriva, uglja, nafte, gasa kao i seča šuma. Također utiču i klorofluorokarbonati sa oko 25% u globalnom zagrevanju. Metan sa oko 12% učešća nastaje raspadanjem organskih jedinjenja, ali najveća količina metana potiče iz industrijskih postrojenja i azot oksid učestvuje sa 6% u globalnom zagrevanju i najvećim dijelom se oslobađuje u industriji, ali velike količine ovog gasa se oslobodi u vulkanskim erupcijama. Reci nam nešto o uticaju stanovništva na životnu sredinu. Demografska eksplozija je slikovita, ali s obzirom da se radi o ljudima, ne baš primeren naziv za nagli porast stanovništva u nedovoljno razvijenim zemljama, do kojeg je došlo sa nastupom demografske tranzicije. Demografska tranzicija u većini zemalja u razvoju započela je sredinom 20. veka naglim snižavanjem mortaliteta, dok se natalitet dosta dugo održao na visokoj poziciji, što je rezultiralo naglim povećanjem prirodnog priraštaja, a time i ukupnog stanovništva. Nagli porast prirodnog priraštaja doveo je do agrarne prenaseljenosti, a ona je izazvala širenje obradivih površina na račun šuma, što je povećalo eroziju i ugrozilo tlo. Također, agrarna prenaseljenost uzrokovala je masovno preseljavanje stanovništva u gradove, u kojima zbog nedovoljnog ekonomskog razvoja malobrojni uspevaju osigurati egzistenciju, pa se gradovi naglo šire izgradnjom divljih naselja sa katastrofalnim uslovima za život. Početak demografske tranzicije dodatno je otežao onako zakasneli ekonomski razvoj tih zemalja. Tranzicija podrazumijeva 4 faze, a po nekim ih ima i 5. Hvala ti, Aleksandra. Bila je to Aleksandra Aleksić. Došli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste ostali uz nas. Doviđenja.